Aner malak kenyam kanasan content baro chima bajiling. En roja balinga jan gwasame ngur kan kon ne tok deji jogno jin nywaka kanasan kokien. Ko bilerin konde banung ka kanor online TV bikan chamala shub gwas ne tin gor kon ke dekoten. Bana roja me banja kwen kel. Kume spele mayo ke Dr. Ngma chaten zurgon shebite kwen gwini ke jaron kina daraw jindang rinwana me. And do pen wo shebite kwen gwini ke jaban je chulin kel. Nywaka kanasan kokien. Ashirgamen shalen gwasame eno kume spele mayo Merwike Dr. Ngma chaten zurgon chikala no chicken bite kwen gwini en wala shanga wal ngwan ka pa diokron kina daraw jindang rinwana. Shalat no shi Dr. Ngma chaten chaje lugo no barode chung ke jarona me. Katin kontin guje tin yarko da kwen gwini da jogor kana bonde. En kume merwike Dr. Ngma chaten kene de kwen gwini de jelat ka koruni dang raw tinbe. Munyo no ron kina daraw de jandang ro bakel jen rona dan en de kwen gwini de yukolat ke je. La no ko korpen de jandang ro ngwan de kwen gwini mo de jelat. Kene kan ngot tin de South Sudan de ko yen ke je ki permanent constitution ajene kan ko konaslet ene me kel tishop ko diokte kanaslet kel radian kan ngot ki permanent constitution kana konlat ko kuje mo peno de kwen gwini de jelat rewe ka South Sudan and permanent constitution ki modern kon de yen kwen gwini mi kan ga konlaslet ki kan ga kontuk tela dom de kwen gwini de jelat ke je dungno self ke ma yadi di chankana tok bi kwen gwini ba woniam na me kel mi pen Dr. Ngma chaten ko jen der tere kunya ndana balat ke jer wona me rewda gwasme kan de ni unify force kan kamat gwaskel ken de india le konde sha kwanya la ji unify force ko ken de ni te bontu gore wi ka so Sudan te gitin ken bonoto chala do mu de te kan deka alo kan kana mat ala dishkel mede kan kum so Sudan de kan ganke de na de kan gang ken wagwi ke de ka shole ke national army ala de inte gang na wish dum do ken cherken mod kan ka kwaran kon tin jen katen wangud ke ngoda ken karodi na madalo bugala ne so Sudan ka na mo kel mishalat Dr. Ngma chaten ko me kan ko kon mat gwaskel te do mo ba kwin gwini ba jelat ke je chero man jelat chela do na en chela do na ba kan shengan ba kwin gwini to ka je ki bi kwin gwini to ka je kana laslet eneme akel ba mnyudo chi Dr. Ngma chaten je gor no da tere kwin gwini en shang la lat ke constitution ke je ki tin diala kon tin ba kwin gwini ba jaga jatu wono chala do kana kon laslet kentin wan titi kante ko ken tin pen ko de South Sudan der te kwin gwini chi Dr. Ngma chaten je la no na me ke kenen kon tin yon ko de tere kwinyamo mi wetela o shi kume spele mayo che chung ka je ron kina dara wi jendang ro ngwana me ka do bada lat ke je er kume spele mayo e kulet dor me na ka ne ka ron kina dara wi wal jok me kul ro ka na ka ron kina dara wi wal badaga no ba ko ngina ba jelat ki bna ta kamal mi shi kana bulokan tama nyo je gwano shi ko ngina mo she bo gwa dong de kume sa Sudan de luch re korme de dien chit ka me chito ko gwa sedan ne me gore je o baje lada baje guje gwa ka dufin kontin de queen gwini de jelat ke je tele re mandel lointen ne me jela dan di yelin ke jen gwa se me ka queen manan chalat spele mayo ko do danen de ken queen gwini de ken gor ke je me jiram jidit ke jen channel me ke jen gwa se me de jogno jin nwaka kanasan ko ken ko bleren kono ba non ka kanoro na TV bi ke shwa mala jege gore no jin bi nwaka nasan ko ken ke bi subscribe ke bi notification bell bi je to ay ngwasmo ko bleren kono ba non ka bi kan shwa mala shukaji bi ataka mal